Ja sam Stanislava Pavlović, ja sam majka deteta sa invaliditetom, a Tanju sam upoznala na jednom od protesta Mame su zakon. Sviđa mi se to što je Tatjana na samom početku primetila da postoji problem u vezi ovog novog zakona i htela je da to reši. Inicijativu Mame su zakon pokrenula sam pre otprilike 2 godine kada je ovaj zakon stupio na snagu. To je bio trenutak u stvari kada su se žene suočile sa rešenjima koje su dobijale na svojoj kućnoj adresu i kada su u stvari videle da će im buduće primanja biti u visini tek nekoliko stotina dinara ili tek nekoliko hiljada dinara. Među njima su čak i one žene koje su nažalost imale tu situaciju da rode decu sa invaliditetom i koje su do tog trenutka imale pravo ne samo na nadoknadu zarade tokom porodiljskog odsustva ili odsustva radi nege deteta, već i na onu nadoknadu koju kolokvijalno nazivamo tuđe nega i pomoć. Primenom ovog zakona te žene su ostale uskraćene za jednu od ove 2 nadoknade, a onda postoji još jedna velika grupa žena na koju primena ovog zakona praktično ostavlja užasne posledice. Takve su recimo žene koje rade na crnom tržištu rada ili u sivoj zoni pa su za sistem nevidljive i mi ih kolokvijalno nazivamo nevidljive radnice. Pa onda one žene koje među nama zarađuju najviše, to su žene koje su u suštini najuspešnije među nama. Njima je država ograničila koja je to količina novca koju oni smeju da prime u stvari dok su na porodiljskom odsustvu. Pa onda jedna grupa žena koje se bave poljoprivredom, one su dakle poljoprivredne osiguranice, za njih je jedna strašno diskriminaciona odredba u ovom zakonu, iako za sve druge žene važi odredba da one moraju imati 18 meseci vezanog radnog staža, za ovu grupu žena važi da imaju 24 meseca. Pa onda i one žene koje se bave privatnim poslom, a koje itekako pune budžet Republike Srbije u periodu kada ne koriste svoje porodiljsko odsustvo ili odsustvo radi nege deteta, a posebno u ovoj kategoriji žene jesu ugrožene one koje su svojim osnovnim zanimanjem vezane za posao koji obavljaju, kao što su žene koje pružaju različite zdravstvene usluge, farmaceutkinje, advokatice i tako dalje. Dakle, sve su one u stvari u prilici da u periodu kada bi trebalo da se osjećaju blagosloveno, ajde da iskoristim taj izraz, u suštini moraju da biraju da li će doći u poziciju da zatvaraju svoje firme ili će se odlučiti da zaposle nekoga ko će u njihovo ime obavljati taj posao i praktično se izložiti dodatnom trošku.